sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak nga ingkay panagdengdengag. Ti pakasaritaan nga intay drama ita ket manipod ken ipagayam tayo a Janel ti San Mateo Isabela. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, no bilang ta mapagasatan met a maidrama to'y surat ko, kidawek ngay lingad na kumalatan itinagan a Janel. Naawisak met a nagsurat tapno inak istoryaan tinagbalin apadas ko iti biyag. Siyak ti inauna kada kami atalong agkakabsat. Nasapa apimusay ti inami gapu iti sakit, isu asyakon ti tinmakder nga ina kadagiti dua akakabsat ko. Sigod a karpintero ti amami, isu nalaeng tanaadaan daytoy iti sakit iti bara ken komplikasyon iti puso, isu asaanen a makatrabaho. Siyak nga rod tinangisakad iti pagbiagmi. Estudyante ak iti aldaw, agtrabaho akmet iti rabii. Rugyak man ti agsalaysay, ididandani akon agturpos iti kolehiyo. Kastoy man, dagiti pasama. Adakon, tatang. Nangan kayo ka din? Saan pa yan ako? Ur-urain da ka nga ron, tagigidan tayo na mangan. Alala. Bumangon kayo nga ro din dita, tamangan tayon. Dadyon kan dyon niya ngay. Sa dino tayan da, tatang? Ay, andaday di kusina, anak ko. Agar aramid da iti assignment da. Sige. Mabiit lang nga ro, tagpalisak. Sa tayon tumang rabii, tatang. Sige anak, sumarnukan to ni di kusina, tayo dasar ko ti pangrabyan tayo. Sige, tatang. Anyangay na kita awit-awit mo, anak ko. Murang da Ma'am Josie, tatang. Inyawid kun tailabak inton rabii. Sumrikak pa'y ngamin iti karinderya damanang Trisha inton madamdamatang. Ay, pasensya ka, anak. Si kamat kan ti mga aramin ka na iti obligasyon mi kumay ti day dinanang yaw. Nadayta kayo manakon-akon. Di kay kadyag sasaw iti kastatang. Imbagakmet kada kayon. Agingkat kabaylak, siyak ti makaammo kada kayo. Kastamutan kadagiti kakabsat ko. Ubing kapayan ako. Rambang kumalangan enjoy ang patibiyag mo. Ni tatang saan akon nga ubing? Bakit akon tatang? Da kayo kadagiti kakabsat ko, tibiyag ko. Da kayo tiragsak ko, tatang. Agyaman anak. Ikararag ko. Sapay kumata di nakabaybay-an ti Diyos. Sapay kumata tarabayan na kay ti inal daw. Kan sapay la kumata mataginayon ti salunat mo. Agyaman nagtatang. Kastamo ta kanayon ti karkararag ko. Isu asaan kumanatang kan ti ulo yo Iti kasta saan ako maro ti sakit yo. Iti kasta agdeden na tayo pay iti mabayag. Manang Janel? Junya, si mangpot ka magkaya man. Nagkuyog kayo ka diya nagawid ka ni Jun? Naudi pa'y ni Manong Jun, manang. Adapay ka nung amin aramiden da, group project da. Kasta ka di. Okat, kumusta ngat nga iti panagadal mo ading ko? Okay laang mat, manang. Aywan gayam. Adda bayadan mi iji pagadalan intun bigat. Anya nga di bayadan nyo, kan manungay. Ada project mi amasapul abayadan mi, manang.
Bali, 250 amin day jay. O sige, ading ko, di kagdanag. Taedis kita rak ti pagbayad mo, wen. Agyaman nak, manang Janel. Awan anyaman na, ading ko. O ala, no ada assignment mo, in kaaramiden pa'y. Tapno saan nga isupay manen nga aramidem intun rabii. Madamdaman ton manang. Tulungan ka pa'y nga aglaba. Iti kasta, daras amalpas ti lablabaam. Saanen, ading ko? Saan na bale? Tamalmalpas mo't dayto yan. Alala, ingkakit din aramidem dagiti assignment mo, ading. Hay, Lunes man gaya man intun bigat. Kasanuman nga tanti balunan dagiti kakabsat ko. Ay, sapay na ibus man ng tibagas mi. Diyos ko, sika ko man ti makaamu kada kami. Amok asaan da kami abaybayan. Italik kon ken ka ti amin, apo. Agawa ak ti aginaw, tapno malpas ko atagos. Sambutek ti oras, tamapanak pa'y manin ijay ayan da Ma'am Josie. Amangan no adamanan ipalabana, isupay titangdan ko. Janel? Oy, Janel. Asus. Bigbigat nga maturog ka manan. Napuyatan ak nga Rodrino. Apay, nagtrabaho ka kadimanan ni Dirabi? Wen, ada nga min gig ko iti rabii ijay bar. Tapos, nag-duty akpay iti maysa apanganan iti naminsan arabii. Iswa, naurnungan na kiti puyat. Jesus, sobramot daytan na kinagagat mo, Janel. Wen masapul nga agkagetak, tapno mabiyag ti pamilya. Naimbagkan ka tauray di kag trabaho, dalata ka ninyo. Bilibak at talaga ken ka. Agasam, agiskwela ka iti aldaw. Sakan to agtrabaho iti rabi. Ay, pampanunutat pa lang kat nagrigatan. No kada kayo ababak nang talaga anarigat. Ngam no da kami amarigrigat nalakalaeng. O ala, ornusam nga rodan ti bagim. Siguradong agturungan dito ni Mrs. Perez. Orasan ti subject tayo kan ko ana. Wen, katagyaman naktariniing na ka. Tano din nakriniing. Sigurado. Ungtan nakmanan da dya abakat. No makita na nakaturugak dito itugaw. Amo kon ti ugali na. Isu nga rod at talaga ariniing kan. Ala, anya man yaminan ayat inararami dyo tatang. Nagbannog kayo man siguro. Iswa kas taunay man na panaguyak yu. Nagwalisak lang matita paraangan. Sakto pinuoran. Unay kayo mutin tatang. Amuyo mut asan anasayaat. Amaka ang angot kayo iti asok. Makasikurmat ngamin na iti basura nakawara di tarubayan. Isu pinuora kun Intun maminsan. Saan nyo napakibibiyangan dagijay? Urayan nyo asyak timang linis. Ala. Agtumar kayon. Iti kasta sana kumaro ti uyok yo. Madamdaman to, nanak ko. Ay na, itan Intun kun malipatan yun tumanan. Saan? Agtumarak to, intun malpas tayo abang rabi. Uwan no? Awanan agas yo. Anda pa imot kiti. Tumarak na jay, aging kaintun bigat. Sige, tagumatangak to intun bigat, tatang. Partakak pa'y timag na. Iti kasta makadano nakadago si Jibalay. Masapul ang masapaak. Tapno masambot ko ti sumaruno a klasik. Janel, balasang kaw! Janel! Ni Auntie Miling day jay Apay ka di, Auntie? Ay na, imbag ta nakita ka balasang kaw. Ni tatang mo, intaray da di ospital. Anya? Ni
Apay, anya tinapasama ka ni tatang ko, auntie. Sigun ka ni pari Nardaw, kalaat ka no anatumbay di paraangan yaw. Naimbaglangan ata ada nakakita. Iso aday jay, intaray da adagos iji ospital. Sige, auntie. Panawan kayo pa'y nga rod dito, tamapanag ijay ospital. Sige balasang ka. Mabit laang. Alaam day taw. Alaam mo. Isupay nga inayon nyo, itigastusan nyo, iji ospital. Agyaman ak, auntie. Awan anyaman na. Ala, mapankan. Kat agan-an nagkabalasang ka. Diyos ko, di mo ko mabaybay, auntie, amak. Ispalam ko iti mabalin apakaisagmakan na. Ang asim, Diyos ko. Hello, miss. Doktor, Si Kakanita, anak ni pasyente. Wendok, kumusta ti amak? Dahil pala ni tipagganti amam. Thank you, Lord. Thank you, Doktor. Isun lang ta masapol ma-admit. Ha? Masapol kami na ma-examine ti amam. Tanya lang ta medyo nagastos. Okay lang, Dok. Aramidin niyo kumaamin na kabalan niyo. Tapno agimbag ti amak. Na maipapan iti kwarta, di kayag danag. Ikarigatag ti agdiskitar. Basta lagi ti agimbag ti amak. Rino, naimbag man ta si marungkar ka dito ospital. Wan, nasdawak kami, tadi mo sungsungbatan ti text ko. Isa na pa na kiti balayo. Dajay, nadamag ko tinapasama kiti amam. Pasensya ka na. Awan nga minload ko. Iso adi ka ma-replyan. Okay lang, nag-request ka kumakanya ka. Itikasta, linudan ka. Wen kumaa. Ngamjak matan na panunot dayta. Gapo iti ka papanunot ko iti kasasaad ni tatang. Okay, kumusta ti amam? Kumusta ti kasasaad na? Kaasi ti Diyos. Medyo okay mo ten. Aywan, kinasarita nakgayam ni Mrs. Perez itay. Maipapanitian niya. Masayangan kanukin ka. Di kan samat nga minan nag-enroll ita semester. Sayang. Sapay graduating kan. Wen nga Rod. Kaya't ko launay ti aginroll, Rino. Masayang anak mo tunay. Nang runakat, graduating akon. Ang napatpatag matiyamak. Maawatan ka dyan, El. Nusyak siguro matyaday ti sitwasyon mo. Nalapit akas tamat ti aramidag. Agyam anak, Rino. Sana bale, tamakauray mo't day taabanag. Talaga siguro adyak pa'y gasat ti agraduar itatawan. Ay, bon gaya. Alam na ito eh. Oh. Nagkolekta kami karagiti kaadalan tayo. Kahit adamat basit na ornong. Tulong mikin ka para kay amam. Ay na, agyaman ako na, Rino. Awan na nyaman na. O sige ha. Agpakada ako. Samputat pa ngamin di klase. Sige, Rino. Katagan-anad ka, ha? Ulitak manen ti agyaman ken ka. Sa nilo ti Papa naman ako. Nakarupot ka ba? Adagig ko ita ije bar tatang. Di marabyan kan tumanan nga gawin. Uwantang, amangan no parbangon naktupay kit din ang makaawid Ilak yung tulatan ti daw tang. Sana bale ta adamot tulbog ko. Sige. Masapak mo't kat di siguro abumangaon. Ta sakton tagluto iti balunan na kitadem. No diyo kabailan, di yun pilitan tatang. Siyak tulatan ti agluto inton sumangpetak. Di kay danag ta kabaalak mo't tagluto anak ko. Una, ngam di kay kumaunay agbambanog
Ad-adan anarigrigat no ma-ospital kayo manen. Wan ka di. Tungtong palak ba lagi timbilin ti doktor? Kan may sa malimot laeng na awan exercise ko. May mayat mo't laeng ano ang kuti-kuti akmat iti balay tapno may exercise akmat. Ala-ala, wenen tatang. Basta saan kayo kumaunay nga agbambanog, kunak manen, tani, narigatan. Awan kwarta tayo apag pa-ospitalyo, tatang. When doing research using scientific method, what would you do after making careful observations and recording facts? Anya ka no? Ay, apo. Diyak makakonsentrate nga review. 2 oras pa'y magayam sakbay ti jutik. Iturog ko pa'y man. Bareng ma-refresh ti panunot ko. Isupay mo ti may isang oras sa turog ko. Janel anak. Janel. Inumog mo mo't natan di talamisaan. Hindi ka maturog iti silid mo tapno makaturog ka na sayahat. Adyat oras ang tatang. Pasado alas 3 ay ti balam. Ay sus, ala, maladawak man na mapanag-duty no kastoy. Anyat oras ay at ti duty. 3:30 tatang. Ay ke tagawam nga ron tagrubat ah. Ada pa'y mga 30 minutos sakbay nga agalas 3. Mahabol mo pa'y siguro ti oras anak ko. Tang! Tatang! Nakaturog ni tatang, manang. Ni, nagsapa mo tinanaturog ading. Wen, simruman nga minan ti uyak na itay. Inililutak itilana ti likod na aging gaan nakaturog. Ay, kaasimot ni tatang. Wen nga rod, manang. Kinapudno na, madandanagan itay. Takas lamapugsat ti angas na no kasday nga aguyok iti diritso. Nagtumar ka din iti agas na? Wen, manang. Inlutuan ni Manong Jun iti lugaw. Sana linaukan iti itlog. Isutikin nan na sakbay ang nagtumar iti agas na. Nasayaat mo't nga ron no kasta. Kadda kayo ngay. Nangan kayo ka din? Saan pa'y tapag gusto lang matakanan ni tatang ti inlugaw ni Manong Jun. Naibos nga minan ti bagas tayo, manang. Ay, ada ginatang ko abagas ading ko. Kandilata. Isun ati anusan tayo asidaan. Ta isumot laang ti imanayan ti tangdan ko. Mabit laang tamang isa angak iti bagaswan. Syakon, manang. Amom aya? Katuan, basic. Sige man nga rod ading ko. Tani, kastaw na'y abambanog ko. Sige, manang. Aginanakan, ta syakon ti makaamong agluto iti pangrabyan tayo. Kumusta nga'y, pare Rohel? Kumusta ti kasasaad mo? Ay kasi ti Diyos mare, medyo okay mo tayo. Ay kat, nasayaat nga rod ano kasta. Dagiti anak mo nga'y, kumusta damatan? Okay na lang, mare. Nadya, ananusan na lata ti sumsumra kinji pagadalan. Nga oray awan piman ti naimas asidenda. Kastamatan nga awan balon da akwarta. Bilibak nga raw kadagiti anak mo ta nagagatdalat ta asumrak iti pagadalan. No dadto malaang siguro, ang mga nudida kayat ti mapan agiskwela no awan balon da akwarta. Naitamot nga raw ti pagyamanak mare. Ngamin, maawatan damot ti sitwasyon may. Ni Janil nga'y, kumusta matan? Dayay, dandanin agradwar. Ket jak tumauma ang yamyaman ken kamare.
Agyaman na kadagiti amin na tulong mo kada kami. No awan kayo anang tultulong ka ni Janel, ang mga nudinan na ituloy tinagiskwela. Ay na, basit lang matabanag dayta paray. Basta addaan kami kanila kay, sisasagana kami at tumulong. Banag apagyamanan mi unay, Mare. Sapay kumata, dumteng tumat ti aldaw, ang makasubad kami ken ka. Kastamot ten kadagiti maestra ken gagayim ni Janela ng tultulong ken kuana. Ay na, di yun panunutan dayta paray. Kas nakunakon, basta lakit di addaan kami, tumulong kami. Umanayan aragsak may no makagraduar matlaang ni Janel itaatawan. Congrats, Janel! Kastamot kin ka rin, no. Kat agyamanak manen ha. No san agapuken ka. Amang ano saan ka makagraduar itatawan. Awan na nyaman na. Kan may saan lang matasyak tinang tulong ken ka? Adu kami mat, saan ka di? Wen, ngam no saan agapuken ka. Saan mo tanalukoy dagiti kaadalan ta ng tulong kanyak? Awan parikot iti dayta. Basta lakit di ka baalak, aramidag. Ba nagapagyamanak unay rino. Pagyamanak unay ti Diyos. Gaputa adadagiti kas kada kayo amang tultulong kanyak. Awan na nyaman ako nakmat. Agalas 10 mat gaya man. Umay ka ta, mapantay di kantin. Agmerienda ta, kabayatan ti panagsarsarita ta. Ay kwa, saan nagpaya mabisin rino? Di ka di agdanag, tailibre ka. Ah? Alan, umay ka, tailibre ka. Sige man lang. Congratulations, Janel anak. Agyaman nagtatang. Ay na, proud kami ken ka anak ko. Ipagpampanak na kaunay. Nang nangruna kanyak nga, ma'am. Totang. Kamaudyanan na, nagturpos kamatlangan iti kolehiyo. Natungpalan ti arapaap mo nga agbalin honors, anak ko. Uwin nga ro, tatang. Kasla kaano lang na di panaway na mabutbuti nga. Ngamin, jak amo no kasano tayo ang mabiyag. Nang runay di nagsakitak. Hanggang ita, dakan litoy. Nakatakdar iti intabladaw. Graduar kan anak. May sakan honors. Uwin nga ro, tatang. Kasladyak pa ilang nga ro mamati nga graduara kon. Agyaman tayo iti Diyos, anak ko. Kastamot ten kadagiti tao nga inusar na, nga agbalin nga instrumento, tapno tumulong ken ka. Uwin, tatang. Kat agyaman akmut kada kayo. Ngamin, uray ka sa nuarigrigat. Di kay pulos na awanan itinam na ama. Amok ngamin, adumteng tulat ta ti aldaw, amasubalitan dagiti arigrigat ken sakripisyom. Sapay la kumata agtalinad latta ti kinapakumbabam, nga uray anya pa'y abaligi ti magunod mo anak ko. Uwen, tatang. Ket da kayo ti kaduak. Amang gunod ka dagitang arapaap ko, tatang. Oh, Janel, anak. Tang. Ita, Miss F, agtrab-trabaho akon iti may sa apribadong ospital dito'y lugar mi. Agdua atawan kumatan dito'y, ket planok ti agabrod tapno ad-adda a matulungak pay ti pamilyak. Nang runa ket adda meten iti kolehyo dagiti dua a kakabsat ko. Ado dagiti pasyente akapadpada ti sakit ti amak. Makaisemak no kasjay nga adda makitkitak akas kenkwana. Daytoy siguro ti rason no apay ajak pulusin mo ko wenno naawanan idi itinamnama ket inkarigatak asinaranget dagiti pannubok iti biag
tapno makatulong kadag iti dadduma nga agkasapulan. Ken syempre, para iti amak ken kadag iti kakabsat ko. Idi naawat ko tiin mo na asweldok ingatangak ti amak iti kumpleto nga agas na. Ken ingatangak iti napintas a kama tapno agbalin a komportable daytoy a maturog. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Toy pagayam mo, Janelle. Ken ka pagayam, Janelle. May saka apagwadan nga anak ken kabsat. Ket kablaawan da ka gapu iti panagbaligim. Kinabaalam a sinaranget ti rigat ket ita laklak amomon ti bunga dagiti rigat ken sakripisyom. Alakat agan anus kalat ta pagayam ko. Anusam nga aywanan ti amam, kastameten nga anusampay a pagadalan dagiti duapay a kakabsat mo. Amok ken mamatiak adumteng to ti aldaw a masubadan dagita arigrigat ken sakripisyom para iti pamilya. Adaas iti Dios ket mamatiak asaan da kayo abaybayan. Alakastan pagayam, Janelle, ket pagyamanak unay tiing kapanagsurat dito'y programa tayo alagipti na palabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag.